U Baltazar gradu na vrhu gradskog zvonika stanovao je Zvonko. Zvonko je otkucavao jutro, podne i večer. Njegova susjeda Flora najavljivala je sunčano vrijeme. A u dane gradskih praznika počasni slavljenici bijahu Zvonko i Flora. Njih dvoje vezivalo je nešto jače od prijateljstva. A onda, jednog jutra, i tako, Zvonko nije otkucao jutro, a nije mogao otkucati ni podne. Cijeli grad je spavao. Probudili su ga tek zanemareni ljubimci. Bio je to nezapamćen događaj. Svi su se jako umorili, jer su morali raditi dvostruko brže da bi nadoknadili propušteno. Iznureni, jedva su dočekali večer najtežeg dana u Baltazar gradu. Ali nevolje su tek počele. Idućeg jutra Zvonko je uspio otkucati buđenje, ali ni podne, ni kraj dana nije mogao objaviti. Građani su radili bez prestanka. Gradski nažigač Aurel nije znao kad treba pripaliti ulične svjetiljke. U mrklom mraku građani su bespomoćno tumarali i tek je sutrašnji dan pokazao gdje je ko prespavao. Građani zaključiše da je Zvonku odzvonilo, pa odlučiše da se toranj modernizira. Jadnog, zaboravljenog Zvonka zamijenio je supermoderan, nepogrešiv, bezdušan sat automat. Neometano je otkucavao. Budio je svojim reskim zvukom ljude koji su po cijele dane bili mrzovoljni, a da nisu znali zašto. Vjerovali su da je to zbog kiše. A onda je osvanulo vedro jutro. Flora je izašla da pozdravi sunce. I tako se uplašila da je zauvijek pobjegla.
I odmah zatim počne najžešća oluja u povijesti Baltazar grada. Nakon 3 dana, nevrijeme je zagorčalo život cijelom gradu. Profesor Baltazar razmišljao je kako da pomogne, ali i on je bio savladan. I kad je već sve izgledalo beznadno, nevrijeme nestane. Baltazar pohita da otkrije što je to spasilo grad. Bio je to Zvonko koji je dozvao Floru, a s njom i sunce. Profesor Baltazar požuri u svoj laboratorij. Njegov najnoviji izum bio je namijenjen Zvonku. Flora je bila sretna, Zvonko radostan, a građani veseli.